singa okunsanyusa nti abakozi bo omufaanano kye guli kuleeta kiri kuidda wano abakozi baba disitulikiti guno omulimu gwabwe tigwaife oide abantu bangi bwe bakola ebintu beerabira nti buli kyokola mu disitulikiti muno oli kikolera kyabazinga ozaala omwana n'omusomesa oli musomekeza ani oli musomekeza Busoga mutaikiriza abantu babakwata ezira kyemukoze kuba mukoze buli lwozaala omwana n'omusomesa oba olikolera iwanga lyo tunekyo bana buli lwotandika ebintu nebidda netubitwala tuba tulikolera iwanga lyaife tiwetaaga kuba katuukiro kuba omukozi wakyabazinga aye buli mulimo gwe tukola niwe tujja mu kanisa tusabira Katonda waife twasabira n'ekyabazinga waife tunekyo bana so buti tuli kusaba Abasoga mwena mutegeere nti okukolera Busoga tikitegeeza nti oba okukolera Katonda toba bishop bishop atukulembera bukulembere tuna tukolera ani Katonda tuna tulina okukolera eiwanga lyaife ki Uganda tuna tulina okukolera Obusoga so ekyo nekinza okunsanusa kirabo kyeyamaani okuba nti wano ndi kubonawo ba technicians ate tulikola ebintu bino nga tulibikola n'embala ndakuba very grateful nze ndakwira ku lwange olundi nga kabiri plana wensi kuba kyendi kubona wano kunkolera omulimu gwange era kwenda okwebaza kawo niba ino let us take kino ekintu kitwale seriously very seriously era nga tukozesa amaanyi ga Katonda bidi nti dada jatusabira ebintu bino tubite mu Katonda buli kye tukola tukite mu ngalo dani ga Katonda nga tukolera abaana baife nga tukolera Obusoga nga tukolera Uganda bye tulikola tibikontana na government obwakyabazinga tubutukontana naki na government tuyamba ku government kuba mutwenda ino twakungira government ate tukunga buli muntu abawagira kyeyamaani n'abatamuwagira bona bana tukola ki tubakunga aye bulino tubasaba nti mutu abakulembeza abaki abalungi abatutegeera betusobola okuidanga okola nabo abena mayingo nenda ino bebaza omwana ono mulungi no omwana ono mulungi nambonerawo nga yakatandika naka nti oli mulungi kyakoba muna wankobera naka nti oli musaadha muki era buti ndimbona atandisa okula tubasaba mumuleka ayongere otukola kyotukulembera kuba tinatukulembera mu Busoga muno tunasooka otukulembera mwe mwali mwidi nti wena akali kukulabirira ensonga eno ey'ebyokulima mu kyalo kino ekyalo kyebeeta Namayombe sebo bateekwa obwibuka kutongoza akakiiko akaidde okulabirira ensonga ey'okukulembera okukulankulanya ekyalo ky'e Namayombe mu nsonga dona mu nsonga d'amaka mu nsonga d'obulamu mu nsonga d'okufuna mu nsonga ed'okuba awalala nga Abasoga ogwo mulimu gwaimwe ate ndi kusaba abakulembeza abalikola ebintu nti nga tuli kulima mu nnima eno nga yambala buli kintu tukibale tulina enumba 62 aye ndi kwenda okutegeera ekiri kufa mu nnumba ezo nga tutandika omulimu guno ennumba ezo difaanana ditya ziri mu Katonda diziramu zirimu omwami diziramu mukyala n'adikulembera baana n'abasoma titwenda akolagana n'abantu bazira Katonda titwenda akolagana n'abantu batalabirira baana baibwe titwenda akolagana n'abantu batalabirira maka gaibwe tutalonda mulimi yenena ali kuleka mwana waka natali kusoma tutalonda mulimi yenena azira kayu waka bwe tunakozesa ekyo okona okukulankulana okw'omuvaŋŋano ate Abachina nga bwe babakoba wakati oluta olusooka n'olusinga obukulu mu lugendo kuba oba okoze eki otandise buti tukoze eki tusimbwire ate train ya Busoga eno nga Katonda agikulembera kyabazinga yayira kuwogira maiso edda kutomera bana buukira kububuukire tukole ki kuba bangi bakoba konsortiamu abayaya abo mpegana abayaya abo tuli mu nnimiro leero
kwenda ino okusaba abasoga mwena mwena yemuli waidiwe nkoba abasoga nkoba abasoga busoga kiketezo busoga tiwanga eva yeva yada akomena mayingo n'abantu bambona baki abagirimu baki ndiko babusoga twanukula abalabe baife nabikolwa tina bigambo nachi bikolwa begano consortium teyanukuire yanukuire kabiri me mwogera kyebindi kabiri ole be tube wano tulime tube wano tukole ki tulime twanukule we tubaba ibi twanukule nga tuli muki munimiro we tubaba yaye twanukule nga tuliwa munimiro buli kibi kyebatukola kutukyanukule n'ekirungi kibumba abe nimwe nenda abakulembere nga mulikola ebintu bino abakulembeze baife mu bitundu wano tuli maka ga mamani Scovia aha webali namwe ineira aye ndi kusuubira nti buli mukulembeze mu kitundu akole kino yes kuba kuno kwetubonera tinima bakama baife wenaira nja kunoonya enimiro ya chairman kida kuikiriza kukoba abantu oti mulime soya nga etoli mulima wena avao ndikujabona enimiro yani ya director general eka yoyona ndikujenda wena avao ndikwenda obona eka yo mogezi wa busoga wende neneri wano wena avao ndikwenda obona eka kiragira dad aye ndikwenda obona eka yo muwandisi bishop tulagira kolange tumwira kola tukole ayo no ati ama motoka yange nasala obembona wobozira itaka woido lipangise enamayombe olimi ana bana mayembe timuli bageze nguli mwampangisa ira ngena akanti nani ali kulabirira nimiro yange neno sente ndirese wano ndikwenda kuno na sente ngena kudira mwe twenda katukira kulima kulita koimwe mumpangise itaka katonda abeni so omulimisa tukobere witu tambo za mulimo ogutuleta so bigambo tuire kubikolwa atebya kyakukobye Prime Minister mbaire maze kubisama abalimi kawo tulijja kusa kirungo kya soya anti ndikyenda kibono record okay otyo ni somesa aha so tulijja kusa ekirungo kya soya tebeta rhizobium owa soya nga ensigo efe nga tumaze ogifuna tujapima kiro 15 tujite mu bafu kiro 15 tujite mu bafu kwa kabuzo abasoga bange babulaino ensigo eno wengisimba nemala nebala tobula kwira mna gisimba ya eno batuletere foundation seed so tusobola tegeza mama nze wano wensimba nimbaza tobula wakumunanga yasimba yes kubera kudi no abalimi mwaka leta agasigo gatasobola kwira mu yes acho tukikubire kumunga so bwetumala okutensigo ya FM mu bafu oba bucket kilo 15 nga tufuna amaadi gaife oba mu chupa eno oba buchupa bwa soda lita 15 kamadi naifoga no mu kikopo tutyo nga tutamu sukali waifo wa bulido ebijiko bibiri anali kujja kutandika ovenda mayingo ekyuma kyezo baki ekyuma bali kuzimba ayi bakikiriza baki government yakikiriza aye kino zimbibwa very good balobera bati nga tutabula sukali yaba nga akoze eki anoze sukali lwaki tumutamu twenda sukali ageme kirungo kyaife kino akole nga sitika so ensigo yaife yiyo already eri wano sukali tutairemu ebijiko bimeka ebijiko bibiri ebinene amaadi agagagatya amaadi tupimye chupa eya soda ya 300 mils so tulifuka amaadi gaife agali mu sukali kusoya ono then to mixing tutabule buli soya afune ku
afune ku amaadi agalimu can reduce. you reduce then we mix it mukiro 15 sukali akola ki ayamba idagala lye bali kutaako yegeme ku kasigo kubanga idagala lyo lirina omulimu gwe ligyokola. Muna soya ono avaamu ki? Soya avaamu otegeera ebintu ebyo. Bana soya alimu ekiriisa eky'amaanyi. Soya tusobola mulya ng'abantu. Soya ennaku dino soya akola nga mmere ya bisolo, enkoko na biki. Ni soya yena avaamu bwito. So Uganda enda kukendeeza lwaki tuli promotinga ni soya. Uganda enda kukendeeza ku esente d'ensaasaanya okuva kugula crude oil aida kukola sabuni. Tumwitukira mu covid sabuni yatuka kumutwala lwaki kuba ebirungo ebikola sabuni tubitola kuliya. So Uganda enda kukendeeza gapu eyo nga tuli kulima soya bamukamule muki bwito n'emmere y'ebyenanda. Yes. N'emmere y'enkoko. Yes. N'emmere y'ente. Mu Uganda muno ekintu ekisinza okuleetera abantu nga ife abavubi ab'ennamayingo n'abandi kulowooza nti tujja kuvubanga byananda Katonda byatuwa. Aye Abamisiri abazira ananda abalina Naireve ewaife batusinga ebyenanda bo tibavuba byenanda Katonda byakola ki byabawa balime ebyaibwe ekiri kusinga okulemesa imwe abalimi kubula mmere n'ensonga lwaki bali bakubira kibooko kunanda kyetali kuwagira balekera okuba abantu baife kibooko kuba abantu baife tinabaleeta obutimba obubi ababuleeta n'abanene ababutola imwe mwidye batola obutimba era nsentera okuba president nti baba kuba aba abayingiza obutimba obubi omuntu wabulidde alobe ekola ki kubufuna. Aye tulina benda okutandika okwerimira ebyenanda ebyaife mu bidiba ni mu maadhi. Aye kikusinga okulemesa abantu okulima ebyenanda mu nsi muno mmere. Emmere eva mu ki? Soya. Ate niduzi wano na kizuire nga soya avaamu amata. Avaamu n'amata. So nga tumaze okufuna nga buli soya afunye ku sukaali oluddi lwa sukaali tujjayuza ekijimusa kyaife kino. Kiri mu kilograms meka. Grams, just grams. So ekyekijimusa bakyeta ki? Abana mubolemba basidanga batye Rhizobia. Rhizobia wasi. Uriyo kifuusa kigambo kya Lusoga. Yes, Rhizobia. Tukingiza mu dictionary yaki? Ya Lusoga. Eyo Lusoga. Bunene liye kibuzo. Wasente imeka open market eriyo najo okulima ebintu ekikumiga. Wojja yabagikola ekirungo kino bakikola bwa Makerere University College of Agriculture. Wojjayo yeni bakitunda 135. Omulimisa wange ndikwenda okutegeera oidi omukulembeze atukoba ati tukola ebintu by'embala. Maama wange ono ng'avuire ku nsigo yagula olulimi olwo Olusoga lontayo Rhizobia. yalima yakungula waba alimi obulungi wanaafuna ensawo emeka era tulina ofuna maximum kuba oli kutulimisa tinekyo buli gyafuna kiwano mu eka tuli kusuubira mu eka ino Katonda atuyambye kiro 7
ekitono minimum but maximum eriki maximum kilo nga 9 wembanjire ku market eyo nga banguze buguzi ni batwala butwala soya mfuna munne okugula open market ordinary price ekisinzira izi during nga babanga bali ku abantu bona bakungwire beyi etera kutambulira mu 10 nedo like 1 million maximum in an acre. Yes. When the worst I'm talking of 1 million. Okay. Sawa eno soya aliku between 2500 n'enkumi-3 ife aba consortium tujja kola tuti omulimu waife obutafuna 10 afuna 2500 tujja kola tutya tutibwe tujja kuba nendo omuntu afune ekifo ky'okufuna emitwalo 9 afune emirundi 2 n'ekitundu aba ali kufuna emiliyoni nga 2 ife aba consortium tujjakola ebuuza mbibuuza kuba ninze mbategekera bananze mbesobolera bandekere mbababuulize so mpera ngaifa aba consortium yenda kulimya abantu kintu kijabasala kuba nenda comparing soyono mu comparing ni duma gwe yandirimye wano okusookera era nga soya tukali kumuleta kumuyikiriza santi yetu nalima twakola market survey twategeera nti soyono ateekwa okuvaamu esente editaika nsi gankumina buli kiro aye tutya kyova ntulika nti abantu balimire walala kyova twakola ekyalo kirimire walala nga buli muntu alina ennimiro ye oluvannyuma soyono tuyida kumutawalala kyetweta balukinga ni fort jo mubalukinga ni fort jo kyova wali akakiiko ni fort jo kola ki okumukunganikiza awalala omulimu ogwo yes ezira kulinya abantu netubalekerera tulina okuleeta soyoyo mu kifo kirala abazinga abusoka taswala ate waba mu nsonga erina okuwa amina kuba nimwe mwampa obuyinza buno nze mbuzira nga timubumpaire so baba wange oluvannyuma we tunaba tumaze okumukungula bulungi n'okumutereeza twamubalukinga webale ino nifo tujofuna market yes thank you mwebale nga mbakubira mu ngalo kuba ndiba mulwebuzakibaji ebala okufuna market eyo tujabalukingirawa ku kyalo kuno tulikutegeka mu kiseera ekitali kyawala nga soyaka ali kutuuka tunaba tufunye ekifo era nga tumaze okitegeka either tukipangisa oba tukola ki oba tuzimba kyaife ayi kirina okubaawo oba komiti ekiwoninga ayi kirina obaawo wena ebibuzo byenjira okumbuuza okutandika n'olwaleero nti bana baluking point yawa kyenda kwira wano twalira wano tuyina akola ne agro processing ku soyono that is a future plan yes nze nigwe mulima mbesoberera muntu mulala ati nze akola enkumere yange enkoko emitwalo 10 musobola okumulimana so but the bottom line is the support system emirundi mingi tulimisa abantu ebintu byamala okutuuka metwandika okulowooza biri kujaawa abantu basemba n'ebintu bino asibe n'ekintu kino nze ndikwenda kubona nga Ngalibenda kubona bene kintu nabalimba. Nze ndatema ebiina tikuba ndi munafu. Ayi ndikwenda bene kintu bene. Ti bene nimiro bona abali kwetesa abataka. So nze nsimbula. Akaina kaba mwenda size ki. Tituwe sebo. Mwenda size ki. Yongera. Ndikola kasoka kutegera kyoli kwenda. Kyo yenda. Add it like that. Yeah. Okay. Tini kanoa. I'm looking. Olukutambula. Olukala kasa. Esialo sisio. Lesembon asule mwensigo. David hasiri. Ensigo diri watusule. Asula mwaliwa. Asula mwe.
Haya. Asula mwensigo imeka. Bana, nsembere kwenu. Ajale kira Samuel yaira asule mwensigo. Kujibege achikola chiemka. Baja tuka Samuel bastopinge Samuel baire basule mwensigo. Kuba planting jeba full without Nze John Taylor nchikirira ekitundu kino ekya Bugabula ey'Amambuka. Kino kye muli kubona wano ennyuma n'eruuyere yona tuli ku launch. Wano we tuli ku kirime kya soya. Tulina abalimi 10 aba sizoni eno era nga abalimi 35 bamaze olwedde okufuna tweta input oba ensigo n'ebijimusa n'okusomesebwa okubita mutendera gyo. Nibale abasigaireyo 5 bona ni phase eri kuirako. So tuli ku stage ya implementation kyensobola okukola. Era ndi musandu fino tulikwenda okusiima mikwano gyaife okuva China betwidi nga tuzimba n'abenkola eno. Twatandikira ku stage ya kutola ku chairpersons abero C5 mu districts Dondo ne Dabusoga bajje China babone enkola eno bwe yasemvula abantu abo okuva mu Bobaali paka libe bali buti mumbere y'okwesimisa. N'abakulembeza ababusoga tulikwenda kubasiima nti bayidumbire enkola eno. Chairman bero C5 ba councillors bakaba parliament era enkola eno ekulemberwa mu Kaire waife Petron babusoga consortium right honorable Rebecca Litwala Kadaga n'aligikulemberamu. Ni muluzungu jebeta pirate project etandikire gano bweremwa netaba successful tujja kuba tuli kufuna okusomozesebwa okukasinze bulungi era mbigambo byange negayirire banange bano bendi gyokola nabo abalimi bange ndi tutaswaza Uganda, tutaswaza Busoga, tutaswaza Kamuli, tutaswaza Nabirumba, ate tutaswaza Busana village. So noko okusomozebwa kwa project butaba successful. So tulina okukola emyezi 3 nti project ever very successful ate in a combined effort twena walala. Kubona itako wa kamera asobola okulaba. Twakoze ekibalo Museveni akyeta chura mu lulimi lwa Ibweru olwa Northern Uganda. Nti muyika yebikado mfuna musende. Muyika yaso yamfuna musende. Ensi yona eno kuva eva paka yekanga. Enkulaakulana eja step by step. Era n'olugendo lwe kilomita 10 balutandika ku ni step ndala. Busoga Consortium for Development. Aidenga ngetambula etambuza enkulaakulana y'ekitundu kino step by step, process by process. Twatandika kwiza abantu walala. Twava kwiza abantu abalala twazimba capacity yaibwe obusobozi nga tutaire exposure ey'abantu bave kuno abakulembeze naddala okuva kuno okujja China bege baire bate mu nkola byebeze. Enkulaakulana etandikira mu bwongo ate etandikira mu bwongo bw'abakulembeze niga kagene. Enkulaakulana etandikira mu bwongo bw'abaana etandikira mu bwongo bwayiwa omukulu w'amaka n'emala olwo maama n'abaana bagula process y'enkulaakulana yona gy'oboleese mu ngeri n'endala. Bwe twala abantu e China nibabona twakwana okufuna obutale tusayininza agreements Kamala cooperation agreements hagati ya China ni Busoga agreement edo nga bayigwira obutale bwaibwe aye tunatunda yoki n'okuyira hansi tutandike okuboostinga okwongeramu amaanyi mu production. Tetusobola kutandikira na duuma na bidandali na soya na bikado mulundi mulala. Tutandise n'ekirime kyebeeta soya. Aye olwo tituli kuba ntudibize ebisigaire ebireetera abantu esente mbe. Aye tuli kujja na kibalo abantu babonereku bakobe nti ku byonna kiki ky'osobola okulima ng'okirimye mu bulungi ng'okirimye mu mitendera gyakyo kiki ky'osobola okufunamu. Kye tuli kuwano e Busana kyakugezesa. Omwami ono yatoirewo ekazi deina edebikade ebibaire bikaliko entema ya split product. Bwe tunaava wano tuli kujja mu district Sedindi kabiri
tutandise ni district 3 n'ebyalo 3 tuyidi nti ekyalo kino kijja kuscalinga up mu district kuba tulikolaganira balala niba extensions aba district kyamukisa mulungi nti member of parliament owawano atuyambye ino kabiri kinene kuba ingire mu project eno okubona nti gaps dona edetagibwa okukavaringa asobola okudikavaringa okusobozesa abalimi okubanga basobola okutuukiriza ebigendererwa byaibwe ne project eno soya bean ono gwe tuli kulima asobola okutoola mu bwavu singa oba omutaireko inani singa oba omutaireko ekirowoozo buli kintu kyonna kisobola okukutoola mu bwavu everything aye otaireku ekibirowoozo ku kintu ekyo oli kukikola ng'olina ekibalo kyakyo oli kukikola ng'olina akatale ka twasayininga obutale China aye noono soya ng'akaali kutuuka na China akatale akali loko wano mu Uganda kaliwo nti getunabanga kubanga okutwala China twende ebyalo bingi ebya Busoga bibenga bisobola okulima soya products diveningi ne male sobola okumatiza akatale ake China comparing ku bikado enfuna ya soya go ikabikado bagamba bibesobola tujira okukibalirira era n'okuleetera omwami ono mwami mwene wano okutolawo yiika deina idikali kwentemu atewo soya twenda tukali namukunonereza fochua aye primarily soya eyiika endala omuntu osobola okufuna mugagati gekiro 8 n'olukumi gobanga ofunya akatale nga bwe tulinako osobola okutunda soya oyo wamufunamu mu period entono ino wabanga ofunyemu esente edisinga dofuna mu bikado kuba ebikado edakulinda emyezi emitono ino 17 soya ono season mu myezi 4 oida kubanga already okuleeta okusobozesa ebyalo okuba n'ebifukirira kuba ekimu ku problem eri nacho drought amaadi galekera okugwa tuyinza obutafuna results getwandifunye nga ekirime kino kirina constant amaadi nga gali kugwa nolwekyo member of parliament honorable Taire ni ba local authorities bewaireyo okuyamba ekyalo okutaawo facility ya irrigation kuba muidukire government ya M7 already galiwo fund yawereza ku districts kuno ayenge yenda kuba co-funded by the local communities so begaireyo okubona nti bayamba ekyalo kino okubona nti basobola n'ebyalo ebindi eyo project jeri tuli kukubiriza abakulembeze naddala local government authorities nti kubanga kye tulikola wano is a pilot kyakwegeraku district yonna nadda kuidanga wano okubona nti eyegera wano soya project chairman wo kubemise nsigeno lwabalimi bano bona abali yokola program ene ya bwejo bano wakati na kubanga ajja kubala brano ngo tusubiza buji era kamugemekeze iralala no lojo bona eda yaliga wanyi mzee leta buji abantu emitwala 10 buji atanu akatwala atanu jawe tulikwenda kuva kunimiro wanandi dale CEO wa imwe jina atanu mana akademia jawe atani Gose Paulo Fred ganizo omulimisa wena bwigulu ndi musanufu nti project eno ya village agriculture model eri mu kitundu muno tulina enteekateeka nti eri kujja kubanga esobola okukyusa obulamu bw'abalimi nga okulingirira irala kusingirira ejja kubanga tulingirira okukyusa mu byenfuna olwaleero tubaire mu kulauncinga project eno ng'abalimi batandise okulima soya bean tusuubira nti eno eringa alternative kubigemagana n'okubanga balima ki ebikaado kuba abalimi bangi babaire kwidumbira okulima ebikaado aye singa omuntu anaaba ng'alimye soya bean odakweyagana nti asobola okuba ng'akyusa mu byenfuna
n'abo abalimi abalina obulimiro obutono abatasobola kujja mu bikaado era kweyagana nti basobola okuba n'akasente kebakola ki kebayingiza. Omulango enenda okubiriza abatyami nti bayidumbire enkola eno eya village agriculture model olw'okubanga naye eri kujja okuba nga egema ku buli muntu ali mu zooni eno ey'omubusana. Kweyagana nti wano mu Kamuli tuli bwagano wonka badda kweyagana nti gano enkyukakyuka weeri kujja okuba nga etandikira. Kati nga iwe wamulimisa ekirime kino ekyebika ekya soya kyankizo ki ku birime ebindi era omuntu okufunamu olowooza yalisaine alime mu buzito obwenkana butya then kiholdinga oba kigumira environment yona eyomu bitundu bino oba olowooza abantu kale kaliwo omulimi otandikira irala waka kuba abalimi soya bean ono tumulya akola nga emmere waka then ekyokubiri yabanga avaamu ebintu kamaala tusobola okamula mu bwito tusobola okumutabika mu mmere ey'okulya tusobola okuba nga tumukozesa okuliisa ebisolo so alina emigaso kamaala era tusuubira nti singa abalimi banaaba nga bayidumbiire bate ebintu bye tuli kubakuba mu nkola omuntu osimbiire mu bwire otangiire obulwaire otaireko ekijimusa wedda kweyagana nti omulimi wedda kuba nga ofuna wagati ow'ekiro 8 n'ekiro 10 mu eka endala awo edo sente dibanga bisobola okubesawo omulimi then ekyokubiri wedda kweyagana nti abalimi baife oluvannyuma olw'okuba nga bakoze ebyo byonna byonna byebateekeirwa okukola eitaka lyaife eryebusana libala ku bulungi soya bean embeera ey'obwire singa baba nga basimbiire mu bwire weyagana nti era idda kusobozesa ekirime kino okuba nga kikola obulungi. Kitwala ibanga ki pako soya bean atwala ebbanga lya myezi 3.5 kwena olwedda omulimi waife oba nga omaze okola ki okugula amayina asigaire products detusuubira okujja okutoola mu soya bean tusuubira okuba nga tutoolamu nga bwendogeere tusobola otoola mu bwito tusobola okuba nga tubitabula mu mmere y'ebisolo yaba nga bisobola okulya then twaba nga niife abantu beene tusobola okuba nga tumutabula mu buugi tusobola okumukozesa nga eiva waka emigaso kamaala n'ebyo ebiviire mule tusobola okubikozesa nga ki ng'ekijimusa ebyo ebinanka n'ebikoola bya soya bean. Amayina asigaire ninze Wagose Paulo Fred omulimisa esimu somera ate namba 0 Ini tu bakolere, macam apa dia?